ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwerugende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'indwi ni kwigenekerezo rya 17 mu kakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza ngaha mu gisata kirebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Muri amakuru turaza kwibanda ku nama ikomeye nk'uko muri ko muragenda mubibona ku masananu. Ni inama yabaye ku igenekerezo rya 15 mu kakaro 2025 nk'uko amasananu yatugezeho abisigura. Aragaragaza ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abahoze ku rugamba abarimo Bwana Tribert Mutabazi, aho bagaragaje ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi byakozwe mu gihembwe cya nyuma cy'umwaka w'ingengo y'imari ya 2024 na 2025. Raporo yagaragajwe mu nama y'itangazamakuru yabereye Gitega ahatangijwe gahunda yo kohereza abasirikare bashya mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho bagiye kurungikwa mu kiringo cy'ubu butumwa bagomba kujya kurinda igisagara cya Uvira gisanzwe ikiyegereye ahari ibirindo bikomeye by'izasarambwe. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko abasirikare bapfuye, umugore umwarimu arakomereka. Turaza kandi kubabwira umugambi ukomeye wa General Kirisia cyo ukekaho gushaka kwivugana Perezida Kisekedi Chirombo. Turaza kandi kubabwira ko Thomas Lubangu yemeje ko ashyigikiye kuba AFC yahirika ubutegetsi bwa Kisekedi. Turaza kandi kubabwira ko Cardinal Frodori Ambonga ashinjwa gukorera u Rwanda, aho rero mu gihe General Kene Rugabamuzi yaciye amarenga y'uko UPDF ishobora kwinjira mu ntambara ya Uvira. Turaza kandi kwishyira ubumbashi tubabwire ku rugo rwa Joseph Kabila rwakozwemo umukwabu n'abatavugwa rumwe nawe, bikaba ari biri ko mu gihe idubu zatujwe na General Mankanika zikomeje kwigarurira uduce ndetse no kugarura ituze mu bice bitandukanye. Banywanyi muze tubane kuri iyi page ikomeye yanditseho amakuru akomakomeye ya politiki, umutekano ubanye n'amakungu, amakuru agezweho mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'indwi. Reka duhere i Bujumbura turebe Igitega inama ikomeye ijyahabereye mu gitondo cya kare. Ni amakuru akomeye tumaze kwakira nyuma y'uko ku igenekerezo rya 15 2025 Minisitiri w'Ingabo z'igihugu wo kwivuna abanzi ku rugamba Bwana Tribert Mutabazi yagaragaje ko ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi byakozwe mu gihembwe cya nyuma cy'umwaka w'ingengo y'imari ya 2024-2025. Iyi raporo yagaragajwe mu nama y'itangazamakuru yabereye Gitega, aho hanagaragajwe gahunda nshya yo kohereza abasirikare bashya mu ibanga mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange. Biro bikaba byaraganiriwe nyuma y'ikiganiro n'abamenyesha amakuru. Mu nama yihariye yahuje abayobozi bakuru b'ingabo z'u Burundi, abayobozi b'ingabo basuzumye uburyo abasirikare bamaze koherezwa muri Kongo bitwaye mu mirimo yo kurinda umutekano mu duce twa Uvira, Kamanyora mu nkengero za Gatumba. Iri huriro ryasuzumye kandi uko habayeho imbogamizi n'intsinzi zagezweho mu gice cya kabiri cy'umwaka, ndetse hakanemezwa gahunda nshya yo kohereza abasirikare bashya 400 mu rwego rwo kongera ingufu mu ngabo zohererungitswe mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, cyane cyane ahakomeje kugaragara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bivugwa ko bikorwa n'izasarambwe n'indi mitwe itandukanye irimo Red Tabara. Umubare mushya w'abasirikare uteganyijwe kurungikwa mu gihe cy'ibyumweru 2 biri imbere uzaba rero ari umubare ugaragara ko uzabasha guhangana bikomeye ni intambara zishobora kwibasira igisagara cya Uvira, harimo Combat en zone urbane. Abahanga mu itangazamakuru rya gisirikare communication opérationnelle n'abarwanyi b'inzobere bagomba kuzajya bakoresha intwaro ziremereye. Minisitiri Mutabazi yemeje ko igihugu cyongereye umubare w'abasoda barinda imipaka, ndetse avuga ko benshi mu basirikare kuri ngo bari kongererwa ibikoresho bitandukanye ndetse n'amatsinda ya marine, unité marine n'ibikoresho by'imirwano birimo jeune militaire no kurinda inzira z'amazi ya Tanganyika, by'umwihariko mu gace ka Kavimvira. Ibikoresho bizafashwa kuba byarwanya ubucuruzi butemewe n'ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano bishobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ibyo benshi bamaze iminsi bagenda bidogera.
Hari kandi abasirikare boherejwe kwiga mu mahanga. Biravugwa ko hari abasirikare barungitswe mu gihugu cya Tanzania, Uganda, Sudani y'Epfo ndetse na Brazil kugira ngo bajye kunononsera amahugurwa y'intwazangabo, aho bivugwa ko bari gukurikirana amasomo ajyanye n'amahoro, imikorere y'imitwe mpuzamahanga ndetse n'imiyoborere y'ingabo mu gihe cy'urugamba. Minisitiri Mutabazi yagaragaje ko guverinoma y'u Burundi yateguye gahunda yo gukomeza kongera ubushobozi ibwongerera ingabo binyuze mu ishyirwa mu bikorwa bya budget programme nshya ya 2025-2026. Iyo ngengo y'imari ikaba igamije gushakira ingabo ziri muri Kongo ibikoresho bihagije n'ibiribwa bihoraho, gukomeza kubaka amahoteli y'igisirikare n'andi mazu y'uburaro mu mijyi y'ingenzi itandukanye harimo Gitega ndetse na Rumonge, kunoza uburyo bw'abahoze ku rugamba bafashwa kwiteza imbere binyuze muri koperative, gahunda z'ubuhinzi n'ubworozi n'ubuvuzi bw'ibanze. Byose bikaba bizatwara amafaranga agera kuri miliyari 35 z'amafaranga y'u Burundi mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2025-2026, by'umwihariko mu bikorwa byo kohereza abasirikare, guhemba abari mu butumwa bwo kugarura amahoro ku isi mu bice bitandukanye. Mu bikorwa byakozwe mu mezi ashize harimo ukwezi kwa kane, ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2025 harimo kubaka uruganda rukora burike mu gace kahitwa Kayogoro. Bikaba rero bivugwa ko ibi bizagira uruhare rukomeye mu kwinjiriza igisirikare. Hari kandi akarasisi n'imyitozo yo gukoresha intwaro ziremereye yabereye mu bice bya Gitega, n'ingabo zagaragaje ubuhanga bwo kurwanya ibitero biva mu kirere. Ibihe by'imyitozo rusange n'imikino, aho amakipe nka Muzinga FC y'igisirikare yatsindiye ibikombe bitandukanye mu Rwanda ndetse no muri Tanzania. Gusoza inama, Minisitiri w'Ingabo Tribert Mutabazi yasabye abasirikare bose n'abakozi b'inzego gushyira hamwe urugamba rwo kurinda umutekano wa Afurika y'ibiyaga bigari, aho yagize ati kurinda Uvira si gusa ni inshingano y'u Burundi nk'igihugu gituranye, ahubwo ni igikorwa gikomeye cyo kubungabunga amahoro, ubucuruzi ndetse no gukumira intambara zisatira imbibi zacu. Tuzakomeza kohereza ingabo aho zikenewe kandi tuzakomeza kuzikurikirana ku iterambere n'umutekano w'abarundi muri rusange. Rero nibibaye mu gihe kuri ngubu amakuru makuru akomeye kugenda yibonekeza ibintu bitoroshye. Biratangazwa ko mu gitondo cyo kuva kuri uyu wa kane ku igenekerezo rya 17 Mukakaro 2025 umutwe w'ingabo z'u Burundi wagaragaje ko wongeye gukaza ingamba mu gucunga umutekano hafi mu bice bitandukanye bihana imbibi na teritwari ya Minembwe nyuma y'imirwano ikaze yibasiye agace ka Rugezi gaherereye muri Kivu y'Amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Minembwe. Imirwano yaturutse ku bitero bikomeye zagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo. Abagabi bitero bari bafatanyije kuva mu gitondo cyo kuwa kabiri ku igenekerezo rya 15 Nyakanga 2025 zibasiye ibice byahitwa mu Cikacika, Kuwihene ndetse n'ahitwa muri Nyakiranga, byose bikaba biherereye muri Rugezi. Amakuru yize bari guturuka mu bitangazamakuru bya hafi n'ububanyi n'amahanga bw'abaturage muri ibi bice yemeza ko nyuma y'ibi bitero za Sarambwe zifatanyije na Twirwaneho bahise bihutira gutanga igisubizo gikomeye. Ibiro bikaba zaravuye mu isuzumwa twaje gukora tugendeye ku byo twahawe n'abaturage. Umuturage utifuje ko amazina atangazwa ye watubwiye yagize ati twabonye ingabo za leta zikirigita ibipoyo byinshi zihunga kandi benshi babonetse bambaye utwenda bigaragara ko bakomeretse. Ni mugero amakuru yemejwe n'abayobozi b'izasarambwe n'abavugizi batwirwaneho bemeza ko basubije umwanzi nyuma bongera kuba bagenzura ibi bice, ariko kugeza ngo FARDC ntacyo irabasha kuba yadutangariza. Tuza kumenya ibijyanye n'andi makuru akomeye kubiyivugwaho turi buze kugaruka tubabwire ibiri ko biragenda byibonekeza ngaha, aho bikomeje kugenda byibonekeza ndetse binagaragara ko hakomeje kugenda hategurwa urugamba rukomeye kandi rushobora guteza ibindi byago bikomeye cyane. Kugeza urujya n'uruza ndetse n'ubuhahirane byo byamaze guhagarara tayari muri ibi bice bitewe n'uko abaturage bahungabanye kubera ko batizeye ibi
ibiriko biragenda biba ndetse n'ibiriko biragenda bitegurwa bizato nato. Dukomeje amakuru yacu, reka tuje rero kuri Christian Chiwewe ukomeje kugenda avugwaho mu buryo butandukanye. General Christian Chiwewe Songesha wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kuva muri 2022 kugeza muri 2024, akekwaho gushaka kwica Perezida Tshisekedi. Ku cyumweru gishize havuzwe inkuru zitabwa muri yombi ry'abantu bakorana bya hafi na General Chiwewe usigaye ari umujyanama wa Tshisekedi mu bikorwa by'igisirikare, harimo rero witwa General Major Maurice Nyembo, Lieutenant Colonel Albert Mwiza ndetse n'abarinzi be. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi Bwana Christian Chiwewe biravugwa ko yaba kuri ubu ngubu ari mu bikorwa byo kugeza igihugu mu kaga gakomeye. Kuva ku cyumweru gishize havuzwe inkuru zitabwa muri yombi ry'abantu bakorana byafi na General Chiwewe usigaye ari umujyanama wa Tshisekedi Chilombo. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi Augustin Kabuya ku igenekerezo rya 15 mu Kakaro 2025 yahishuriye abanyamuryango baryo ko General Chiwewe akekwaho gushaka kwica umukuru w'igihugu. Kabuya yagize ati ntabwo abantu babona uburemere bw'iki kibazo, umuntu akicara nyuma yo kuganira nabo hafi ye bakiga uko kwica umuntu, umubyeyi, sekuru w'abana, umuntu wa mbere mu gihugu, abantu bakumva ko atabazwa. Umunyapolitiki uri mu bizerwa aba Perezida Tshisekedi yavuze ko ubwo Chiwewe yahatwaga ibibazo atigeze akana kugira umugambi wo kwica umukuru w'igihugu. Ati abantu bashyira mu giciro abantu bashyira mu gaciro bazi ikibi yakoze kandi nawe ubwe ntabihakana, bivuze ko yicaye aravuga ngo agiye kumwica. Ubwo General Chiwewe yari umugaba mukuru w'ingabo yumvikanye kenshi yihanangiriza abasirikare bagambanira igihugu na Perezida Tshisekedi mu gihururo AFC ryari rikomeje gufata ibice byinshi mu buseruko bw'iki gihugu. Yigeze kujya mu rusengero rw'itorero Église d'Univers du Congo abwira abakristo ko adashobora kugambanira Imana na Perezida Tshisekedi. Kuko rero yabitangaje, ibiro n'ibiri kwa mugiye kurumva amakuru akomeye ari uko Thomas Rubangu yemeje ko ashyigikiye kuba AFC yahirika ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni umunyekongo Thomas Rubanga wigeze gufungirwa muri gereza y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rw'Irahe mu Buholande yatangaje ko we n'umutwe witwaje intwaro bashyigikiye ihuriro AFC riharanira ko impinduka zaba muri iki gihugu. Rubangu yabitangaje kuwa gatatu ku igenekerezo rya 16 mu Kakaro mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye i Kampala muri Uganda. Ni ikiganiro yakoze nyuma y'amezi make ashinze umutwe witwaje intwaro witwa CRP urwanira mu ntara y'Ituri. Uyu Rubanga yabwiye abanyamakuru ko we n'inyeshyamba ze bishimira ndetse bakaba bashyigikiye izasarambwe n'undi wese urwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi wifuza kuba yabuhirika. Ati turashima kandi dushyigikiye AFC aho ihagaze, cyo kimwe n'icy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Gucungurwa kwa RDC gushingiye ku iherezo ry'ubutegetsi bubi bwa Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Thomas Rubanga umaze igihe aba muri Uganda yavuze ko aba muri iki gihugu kubera ko yahatirijwe guhungira i Kampala nyuma y'igihe we na bene wabo batotezwa bikomeye. Itotezwa avuga ko ryaturutse ku kuba yarakunze kunenga ibitagenda neza, akaba ku rwego rw'intara ya Ituri ndetse no ku rwego rwa leta ya Kongo. Izasarangwa ku ruhande rwayo nayo ivuga ko irwanira uburenganzira bw'abanyekongo bafite inkomoko mu Rwanda bamaze imyaka myinshi batotezwa ndetse bakanakorerwa ubwicanyi na leta ya Kongo ifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro. Bikaba rero ibingibi byaragiye bigaragazwa, ariko kugeza ubu ngubu ibiriko biragenda byibonekeza ntabwo bitanga igisubizo. Hagati aha ku wa kabiri ushize ku igenekerezo rya 15 Nyakanga 2025 Augustin Kabuya umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi UDPS yavuze ko Cardinal Flodori Ambongo ari umuntu w'urwango ukorera u Rwanda igihugu gifatwa nk'icyateye ubusereko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Kubwe Cardinal Flodori Ambongo afata uruhande rw'u Rwanda binyuze mu myifatire ye ku bijyanye n'amasezerano yasinywe hagati ya Kinshasa na Kigali yasize
agamije kubangamira iki gihugu. Ntabwo ari ngombwa kugirira impuhwe umuntu utizeye nka Ambongo n'umunyapolitiki uri mu kazu ntituganzwe n'uruhande afata. Ni umuntu utizera udashobora kumva ko Kisekedi ari umwana w'Imana akingiwe n'Imana. Augustin Kabo yagize ati ndakubwira ko aya masezerano iyo aza kuba ayo guhemukira igihugu, Paul Kagame ntabwo yari gutangira guhungabanya aya masezerano. Ntabwo ari iby'ubukungu ahubwo ni amasezerano y'amahoro. Yashinje perezida w'u Rwanda gushaka komeka ubuseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo ku Rwanda no kugira abatuye muri aka karere abacakara. Yongeraho ati ni gute dushobora gusobanura ukuntu umunyekongo muzima ashobora gufata icyemezo cyo kurwanya aya masezerano, nyamara aya masezerano arasaba Kagame kubahiriza ubusugire bwa Kongo n'ubw'u Rwanda. Kubwa Augustin Kabuya, imyifatire ya Kardinal Ambongo iragaragaza magambo ye ishusho y'abakozi b'Imana ivugwa mu mabaruwa ya Timoteyo. Inkuru dukesha Mediacongo.net iravuga ko n'ijambo yavugiye i Vatican mu kiganiro n'abanyamakuru ku byerekeranye n'ihererekanwa ry'inyandiko zitegura amatorero ya muri Aziya, Afurika na Amerika y'Epfo mu rwego rwo gutegura inama ya 30 ya COP. Cardinal Ambongo yanenze cyane amasezerano y'amahoro yiswe yasinyiwe Washington hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda, avuga ko rero ibisubizo by'ibinyoma ku makimbirane akomeje kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Hagati aho ntibyoroshye, General Muhoozi arashaka kwinjira mu ntambara ikomeye. Mukuru w'ingabo za Uganda General Ken Muhoozi yatangaje ko PDF yiteguye kwagura uduce ikoreramo ibikorwa byayo mu gihe intambara yabigeze mu gisagara cya Uvira. General usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabitangaje mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X, aho yagize ati imirwano niramuka yadutse mu bice bikikije Uvira muri Kivu y'Amajyepfo ntituzahwema kwagura ibice dukoreramo ibikorwa, dufite ingabo zihagije zo kubikora. General Muhoozi yigeze avuga niba kwagura igice UPDF ikoreramo ibikorwa byayo bya gisirikare bivuze ko izaba igiye kurwana ndetse n'uruhande izaba ishyigikiye ntibigeza bivuga. Icyakora mu bundi butumwa yagize ati nahoze mfite inshuti yitwa Sultani Makenga, bivuze kandi ko bitazongera kubaho ari rimwe ari uko abacwezi barasana n'inkotanyi. Ati ibyo ni ubucucu bukomeye, tuzongera kugira rero Mana ishobora byose uzadufashe. General Muhoozi yatangaje amagambo mu gihe hari ubwoba bwo ku mujyi wa Uvira wa kabiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ushobora kuberamo imirwano ikaze kandi ikomeye bidatinze. Kuri ubu yabo izasarambwe n'ingabo za leta ya Kongo, buri ruhande rurashinja urundi kuba rukomeje kurunda ingabo ndetse n'intwaro ziremereye hafi y'uyu mujyi. Izasarambwe by'umwihariko zirashinja leta ya Kongo kohereza ingabo nyinshi no mu bindi bice birimo umujyi wa Bujumbura w'u Burundi mu rwego rwo kugaba ibitero mu bice bitandukanye bigenzurwa n'izasarambwe. Amakuru avuga ko Kinshasa ishobora kuba yaramaze gutegura ingabo zibarirwa mu 60 zirimo n'abacancuro b'Abanyakolombia ngo babashe kuba bakisubiza igisagara cya Goma n'icya Uvira n'icya Bukavu. Kuri ubu hari ubwoba bw'uko intambara yeruye ishobora kongera kubura, mu gihe kandi ku rundi ruhande impande zombi zikomeje ibiganiro biri kubera i muri Qatar mu rwego rwo gushyira iherezo rikomeye kuri ibi biri kugenda byibonekeza ngaha nk'uko amakuru adushyikira abisigura mu buryo butosoye. Rero kuri ubu ngubu amakuru akomakomeye ariko kugenda yibonekeza nuko mu ijoro ryo kuwa mbere ku igenekerezo ya 14 Mukakaro 2025 abasirikare barinda perezida bagera ku ijana bagabye ibyitero ku nkingi ya Kamashata mu mutungo munini wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila. Abasirikare baje mu majipe n'amakamyo bahise birukana abashinzwe umutekano n'abakozi bahasanze. Iki ni igikorwa cyatunguranye ngo kikaba cyarateye impungenge rubanda. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Justice ya ACBR wamaganye iki gikorwa cyakozwe uvuga ko binyuranyije n'amategeko. Yagize ati kugeza ubu nta gukurikiranwa mu bucamanza kwigeze gutangizwa n'uwahoze ari perezida Joseph Kabila. Niyo mpamvu twabajije umwirondoro w'ubuyobozi watanzwe, itegeko ryo gutera uyu mutungo bwite, cyane cyane impamvu nyamukuru yateye iki gikorwa. Ibiro bikaba byaratangajwe na Timote Uya, perezida w'iri shyirahamwe.
Justia Asbel yamaganye guceceka kw'inzego za leta kandi asaba gukorera mu mucyo nk'uko iyi nkuru dukesha Actualité.cd ikomeza ibisigura. Buya yakomeje agira ati ibyabereye ikashamata birakomeye, bizari ugucengera kwa gisirikare kwateguwe kandi bishyirwa mu bikorwa nta nshingiro. Ibi bitanga urugero rubi muri leta ivuga ko igengwa n'amategeko. Gukoresha ingufu mu mutungo bwite nta cyemezo cy'ubucamanza, ni igitero ku burenganzira bw'ibanze n'umutekano byemewe n'amategeko by'abaturage hatitawe ku gihagararo cyabo. Nta tangazo ryigeze rishyirwa ahagaragara rishyizwe hanze n'abayobozi b'ingabo cyangwa abasivili ku bijyanye n'iki gikorwa. Ni mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi mu mujyi wa Lubumbashi, aho bamwe mu bakurikiranira hafi ibiri ko bavuga ko iki gikorwa cyiswe igishobora kuba cyakurura imvururu zikomeye. Kabila wabaye umukuru w'igihugu mu gihe cy'imyaka 18 arashinjwa na guverinoma ya Kongo gushyigikira Sarambwe ziri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nyuma y'igihe kirekire ari mu buhungiro, Joseph Kabila yagarutse mu gihugu cye aruhukira mu mujyi wa Goma, agace kayobowe n'iza Sarambwe yagiye akorera inama zitandukanye mu rwego rwo gushaka igisubizo cy'ihungabana ry'umutekano mu buseruko bwa Kongo. Hagati aho ubudahangarwa bwe nk'umusenateri, ubuzima bwe bwose bwakuweho kandi ubushinjacyaha bukuru bwa FARDC bwatangiye kumukorera dosiye kugira ngo bumugeze imbere y'ubutabera nk'uko bigenda byibonekeza. Ni uko dusoje, niba ari ubwa mbere cyo ndasabone dukomeze kubana.